Ia toe whaatalo whaatu Samoa il whai unga o le nei vai aso, ai usi mai al whaafonga se tasi le nei o whaopoponga wa tātou tala mai Samoa, mai le tau tua le Loabay mo le nei asa Faraile, lua se furma le valu o ke topa lua afe lua se furma le lua. Ia tātou tala tomua, ua whailo mai al ofisa le va ai tau o le atu nuu, le va ainga mamau i le vai tau o wha lua afe lua se furma le lua afe lua se furma le tolu. Ua whaasala lauina e se tasi o ofisa whaasala lau, e se ripoti aloa ia tala o le tau, ua mai a ona tuu whaatasia, ua tau au ina le vaenga o tala fou, mai le sui ofisa sili le sunga ia afa ese Dr. Rutelu, tau vale, ua whailo ai, e tasi pele ai fo ise matangi a wha e ono alia e mai, ma pasia peso po ia fo ile fase lau kilomita i whafuatu o Samoa, i le nei vai tau o wha. O le vai tau o wha e amata mai ia Novema se ia pa ia Aperila, o le isi tau sanga. E maua lunga se tūlanga la matia o le atunu umai matangi a wha ia January, ia mati na ilo o Novema ma te sema. O le taimi nei, o lo ofitia pea le vasa Pasifika ia afianga o le lanina. Ma o le vaai mamao i le amatanga o le luafe luas fulma le tolu. O lo o valo ia ai e wha awau pea winga o le lanina. O lo o valo ia le wha amawina o ti munga masani mo Samoa i le nei vai tau ua wha. O le nei vainga mamao e wha avai lea isi su e suenga wha atusa tusa. Ini vai tau ua wha mai tau sanga ua mawai. E tai fōlinga tutusa ma le nei tau sanga. E au fia ile vai tau a wha, mai le afe iwa se lau fitus fulma le tasi, ile afe iwa se lau fitus fulma le lua. Afe iwa se lau fitus fulma le wha, ile afe iwa se lau fitus fulma le lima. Afe iwa se lau valus fulma le wha, ile afe iwa se lau valus fulma le lima. Lua afe le lua afe ma le tasi, lua afe ma le valu lua afe ma le iwa. Lua afe se fulma le tasi le lua afe se fulma le lua. Ma le lua afe se fulma le fitu le lua afe se fulma le valu. O le taimi nei, ua wha amalo sia vaenga uma o le atu nuu i ti munga mamafa. Ma e fautua ina ai le tāu o le toa i taimi uma. Ua i Samoa nei le vaa fau o le Lady Samoa wha i le wafu i mata upu. O le vaa o le Lady Samoa wha, o le asui tūlanga i le vaa o le Lady Naomi. Ma ua iai fuafuanga o le afe malanga i le vaa o Samoa e lua. E to ono nisi mai le wha la butonga o vaa, na malanga ia pani au wai i por kalame o le au awina o le wha foina mai o le vaa, mai ia pani mataunu umai i Samoa, e pei ona iai le aso ana nafi. O se tasi leo ati nae, na whaatulanga mai le tausanga e lua afes fuluma leiva. E tau wala le whainga pa anga ale malo o Samoa ma le malo o Japani. Ina ua mauti noa, le tatau ona toe whaatino ngā luenga whaaleleia, mo le vaa o le Lady Naomi tuai. E ono sfulu ono tesi ma le fitu sfulu wha miliona Tala le fsoasoani ale malo o Japani mo lea vaa fau. O le masina o Iulai o le tausanga fau, lea ua fuafua e amatai le polo kalame fau au se talia mo i la tau e anga i mo ngaluenga whaavai taimi. O lea wha moe moe, ua sila mamau ai au se talia, e mo le au ina atu o i la tau e ngā lulua i ngaluenga whaavai taimi, ma tu ina atu ai a la tau taitu o lua ma whanau. O le sila le malo au se talia, o le a maua wha manuianga mo taitu o lua ma whanau, a ono nofo ai au se talia, i le umi o le awhianga iai i la tau o lo o ngā lulua i nei awanoa. E lua se lau leo whai o le au ngā lulue, i ngā luenga whaavai taimi mai le Pasifika, o le a malanga mua, ma la tō taito o lua, e peo na whaatulanga mai ai mō le tausanga fau. Ma e ono tesi ma le ono miliona Tala, ua wha nganga i le tala whaatatau au tū o le tūpea au se talia i le tausanga. E whaatino ai lea whainga mō tangata o le Pasifika, e au fi ai ma Samoa. E tūsa lea ma le tasi tesi ma le 1 miliona Tala au se talia, mō le isi wha tausanga. Inisi o tātou tala. O le aso ana nafi na whaalau ilo ai, i le atu nuu le tūsi na tūsi e Dr. Peter Swain, ua whaingoa ina o le fono, Content for the Government of Samoa. Mo le sila fia o le sunga ia Peter Swain, o ia fo ilea na tūsi ina le tūsi ua whaingoa ina o le pale mia. E whaatatau i le sa avea ma pale mia o Samoa i le tele o paia inga ua mawai, le sunga ia tu le epa, lupe soli aisa i le malie ngoi. O le whaalau ilo ai na ai o le fono, i le aso na nafi, o se awanoa tā ua tele lea mō whanau a onga, ai mai se o whai a onga, e ala i su e ngai le tū tau a onga. O le tūsi o le fono, o loo tūsi ai nisi o vaenga tā ua i le atunu, o tala anga, ma le tele o vaenga i whaatatau i a Samoa malanga nangu. Ai mai se o le tele o vaenga tā ua i le tala whaasolopito Samoa, e se mai ai i atunu o le lolangi. O le whale tūsi a le sap, o loo whaatau ina ai lea tuse ile na o le ono se fulu Tala. O loo whaawau pea, ona tu ina mai le tau au soanya le malo au se talia. E tau wara ile whalaapu tonga o leo a au se talia.
Li AFP mo le mtanga luenga leo leo. E ala ia se tamavaenga uma olo una ia ai le tautua ale mtanga luenga. O leo leo fale pui pui ma leo la toi fuata ina. O le aso na nafi tau au ina atu ai nisi o aseta mo le vaenga su ale mtanga luenga o leo i Samoa. E fiso soani i whaatino ina o au nanga ale mtanga luenga mo le saunga le mu o le atunu. Mo le silafia. O le whainga pa anga le mtanga luenga o leo a Samoa ma le whaalapa ptonga o leo au setalia. Na whaipa anga mai le masino se te mai le tausanga e lua afe lua sifuru malatasi. Ma o loo whaawa upea o na ngā lulue whaatasi mo le manuia o atunu e lua. Iha e whai watu foia tātou pū le tino le nei aso. Inisi o tonga o saunoanga mai le awhionga le tai o le tu o loo ngai ale malo. Le sunga ia tu la epa Dr. Sailele malie le ngoi. Ole tulanga lea. I want to refer briefly to the headline report by the Observer this morning, where the Minister of Agriculture, who has nothing to do with the operation of district committee to do with developments in the district, he asserted that our committee had distributed the 200,000 assistance to the village projects. We never did that. What we have been doing was to use the 200,000 given to the committee to purchase furnitures and furnishing for the office which was leased from the Efakasa church in Loabay. Not only the furnitures but also computers as well as air conditions and other necessary equipment required by the office. We have prepared a report which is going to be audited before submission to the Ministry of Women for their clearance. The Minister of Agriculture has nothing to do with developments at the level of the village committee. Other outgoings involve the payment of leases, the leases of buildings, and whereas the other districts establish their offices on lands where the minister's buildings, residential buildings, are situated and therefore collected the lease payment, we never do this kind of thing. We lease it from the church in Loabay, and because the whole facilities are dealing with issues related to the development of the free villages, we considered it fair that the lease payment must benefit all the villages, the free villages in the district of Loabay. I want to make this clear that what we are doing is in accordance with the instructions given to us by the government. And we do hope that all their reports of how the finances are being used by their ministers and their MPs are also properly investigated and subject to audit, because what we have heard leaves much to be desired on what they have done. I want to correct this piece of publication from the FAST, because they are not true, and I have already spoken to the Observer. It would have been better for them
to come and see me so that I can explain that what we are doing is in accord with what the government had laid down. It is interesting to note that up to now, the announcement related to the $1 million handout to the different districts, 1 million per district. Up to now, only 200,000 has been distributed. We have tried to request the 800,000 remaining. Ia o le nasi o toʻatonga o nisi o tūlanga o mea o tutupu si o tātou atu nui Samoa nei mo lou silafia. Mai le tautua le Loabay Samoa, tātou toi whailoa i le vai aso fou, whaafetai tele le mafuta mai, whaasoifua ia.